آگاهیان دواری روشا حلبی ده بگشتی ناس بکم لوی درینها چد قوما روش بگشتی چیه هندکاری بن هرگولیان لگل مپارو بکن و باش به بله دم واجد خوش به یعنی نها ام دبینن پشتی هی تحریر الشام دروجا پشتی گندوارن رجاوای حربی دستسر کرد بکو ام ببین برخودانی جالیه هزا حکومت الشامی ورد درخستن جبر کو هم ایرانیان و هم روسان تپش گیرین خورد و جدی ندان و هزنا ارد وی اکید یاد که هزا حکومت الشامی تو هزوی نمایه لسر عبد شربکه یعنی ده انجام ام ببین دکشینا هزا حکومت الشامی گندوارن رجاوای حلبه او هیچ چته بهستانی در باز تاخن حلبه جی ببه او حلبه جی دست سر بکه یعنی آنها جی عند کارم ببه هي تحرير الشام كنترول خول سر حمي تاخن حلب باجار حلبه گیری یعنی او دبن کنترل وان دایه یعنی هم ام ببین جهن گرین وقت ام ببین هم كهرباء هم یعنی اتصالات و هر وقت یعنی اب هیچ کو شیخ مقصود و اشرفیه تاخش برخودانه تکبد ناف بچکی هری مازنونی افشی هشت ام ببین هم اصلاً جبو گلن کود و در ناد دمینه بکشینن یعنی بخوشی اب هات دو پیچ کرن تاخش مقصود اشرفیه یعنی گلن لوه هرمه جیا باجار حلبه برای خود دن تاخش مقصود اشرفیه جبر کو او و تاخنا وجهه کی اولاد بینن یعنی الوداره ام ببین هم تعدیل گل تکرن سیبیلان تکرن و دروج هاتيا كود دكاس باب لاوي بس قصد أن بين هيئة تحرير الشام هاتن كشتن شيانا خوش دزدان ده أنجام أن بين كريار كل ودارة تكرن فرس سبيل مدرسية قهنا لو مش برخو حيانا هذا دين بر طاقة شيخ مصطفى الإشرافية جبر وقت ما قلتي وجهة أولاد بناء يعني بدارة دوجي أن بين هين برخضاني هي بلاد دست جبر خضانية خبر ندايه يعني دست بيت الشرك أم بين هي تحرير الشام دست بيكري يا بناف ردع العدوان يعني قال بري خضان خستخانة الشهيد خالد الفجر داكو خنا فبدن جبالكو احتمال إلى شكل سربي هرتو تاخان جبكن يعني برن درجي إد أنجام ويدو در كذا نلا ما جبنا خدون يا كلاك ويجي يعني ببين هم أصلاً جد ملء بديين يعني ده هي وق خورن يعني جبالكو أم ببين جاكانية در باسكرنا خورن جمل رج وقت طاقة راموس يكون هذا بين كنترول هي تحرير الشمطة دبن كنترول عنده سروشكار يكون في دار يوشي عم بين بازرگان نکارن در باز وی ملی ببن داکو ام ببن پدوی نشانیه وقت فورم بینن بداره یعنی جبر کو ام دو پیچ کرن کی جالی هی تحریر الشام دانه موجود یعنی کلا بداره بخدانی تکرن حیانها گل لقاطانه یعنی اره بدنکی کایل کلا وجه یعنی هنا گل بوی باوریا خو به هزا پاراستنا طاقه شیخ مسعود هي هو بپارزه کو ام ببن نهل به هي تحریر الشام در بازی وان حرد طاقان جي ببه يعني هي تحرير الشام هولداني وان هبي كو در بازی طاقه ببن جمله ام ببن شرطي با جوارد و در بازی بداره ببن لی اما هزا پاراستنا طاقه شیخ مسعود او هولدان تکبر يعني بداره دایی که شربان يكون هذا الجبهه دا خطين پیشی لهنبري هي تحرير الشام الشاب كان ينشئ بين نهر او نهر بوزي بداري بن ضايق خورن جمهور بحاضر دكي يعني لفداري عم تبين لحكي هاي هنا مرلكي هاي هزكي هاي باوريا وان بهذا وان جايكو او نهر بن ام بين هي تحرير الشام دربوزي هردو طافان ببا يعني مروشكي ببا اوي هاي كلا وجي ملات وقت ام بين بالطيبات جوان قال بيرجي يعني هتان السر مليخو خود كده هندر يعني يعني او وقت نامه كده شنكو امريكا لكي هذا خونه ما دفش برفضانيه خبر ندو يتشوى ام بنتاخن حلبة كده ام ناهلا بواقع عيني ورا بازي تاخش شيخ منصور اشرفيه شي بكذا يعني او وهي زاد خد دبينن كلها بري تشتين هي تحرير الشام في الشرق بكن يعني ام بين خل سر واساسيه خاصه كرنا لبوري ام بين الشرق جري شو باش جري برفضانيه كده
ايش خاصة يعني لبدرجة ناخذ أنا ببين وقت ما قلتي شركة شورشگری یک ده حضور دو شش دهاتی کرن جالية قلبه دخوزن به یکی دیسا دوباره بکن ناهی لبن او چته در باز تاخی وان ببن و ام ببین پارستنا گلی خوب بکن پارستنا هبونا خوب بکن پارستنا ام ببین يعني وقت ما بديجي لكي هذا خوشي بالساكنة بله گلک سپاس کنو چک هنا آژانسا آنها نسرین شیخو کت الگلمة آماده بو تا هول داب في اوای آگاهیان دواری روشا حلبی دب گشتی لگلمه و لگل تماشاوانان پار بکن و سپاس کن